rua nulu resin hat. Maromak nia reinu phone aumenta bot. Iha loran hat nulu nia laran depois Jesus moris fali. Jesus hanoring kona ba maromak nia reinu. Nia tete basira ne be nia hili hodi tuir nia katak. Sira ia servisu reinu nian atau halo. Nia dehan katak. Maski nia tengki ba durante tempo balu, sira tengki hein ba presenti ida. Nia seharuka mai hodi ajuda halau servisu ne. De repente, Jesus husik sira. Nia sae bala lehan. Nia tur iha kadera liurai nian iha lalehan. I komesa ukun nudar liurai. Sira ne betuir Jesus fila ba Jerusalém hodi hein. Sira hein e hein, presente nebe Jesus promete tiona. Liu tia loran sanulu. Sira rona buat rumah. Lian ida hanesan anin hu. Nia mai hu sila lehan, I halo nakonu umalaran. Depois, sira hare buat rumah. Ahi kikuan nam lele ia sira ni ulun leten, I hela ia sira ida-ida. Depois, sira kolia buat rumah. Sira hahi maromak holian sira nebe sira nunca aprende. Espírito Santo, presente nebe Jesus promete basira, mai tiona iha sira. Ema seluk mosrona ani no ema kolia. Mai be, sira la reconhece katak ne Espírito Santo. Sira hanoin katak sira nebe tuir Jesus ne tualanu. Pedro hatete holian makas. Ema sira nela lanu hanesang imini hanoin. Ni hatete basira kona ba profeta sira nebe hatete tiona katak, maromak seharuka ni espiritu. Ni hatete basira kona ba Jesus nia mate, I oinsa maromak halo ni moris vila fali. Ni hatete basira atu arepende, I fiar ba maromak ni reinu rohan laek. Novidade ne kona kedas ia siranya fuan. Ema bara confessa siranya sala I fiar. Iha loran spesial ne, maromak ne espiritu fo moris foun ba ema barak. Número maromak ne povo aumenta baraktan. Bain hira novidade dia kona ba maromak ne reinu nam kari, ema arepende I fiar aumenta barak. Novidade diak nam kari, inam kari. Lia fuan nebe sira fosai iha Jerusalém, sai to iha rai hutu-hutu. Nam kari to ema iha Judea, nam kari mosto Samaria. Depois, apostolo Paulo halo nam kari to rai dok hanesan Roma. Dok kabesik, ema husina saun oi-oin, começa a tuir Jesus no dar sira nele rai.